Ajeng anak apa nih Pak? Kasih kan? Kedun hampean ki. Oh, kedun ori. Pola jual nih Kak. Pola kancan hampean. Beli. Kenapa mau kasih nih Kak? Pola saya ibu ki. Pola. Kan banyak orang ngobeng lah. Yang kula kilo oneng ke bay, dasang kancan hampean sampai lagu nih. Matur asli nih Kak. Sudah. Kadi rajul ajeng tangki. Tangku. Tangku. Nih guys, ini situasi di sawahnya guys, kayak gini guys. Ini pagi hari guys, nginep guys. Yuk. Yang itu mau ngarit itu guys. Sawahnya di sana guys. Itu orangnya guys.